Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Shillong Sports Association haka arpupratrik unaiwing kala Pynkup Burom ya kawai na referee jo kani kasenjuk kasamlari alang dhar kabla yo bad ya kerdan kom ka international referee jo ka FIFA bat kani ka long nam taus nam arjar puwei kani ka samla kala long ka banikong na gejela ban bad ya kani ka kerdan nadu arjar khat pra bat hadu menta hadian bakal ban pendep ya eksamen beper kala long kawai na kisangut ki referee jo kari bandan hane ka kerdan Hakani kasengi Pynkup Burom dan lang presiden kasenjek uba SK Sun uba long MLA mau plang constituency hadingkat u secretary ba SS Raptap kiwi dekat. Join referee nga siya ile kay football. Hadin da nga pep na banile kay football house na maaja kandai te I danima Daniel ikodi nga da hakapar bang adang kapang adang li kelas semua sejuai ikodi nga langadan interest ni am banye ban join hakam referee ke. Dan ngala join tu iban Aisa iba Madan isang playang iba day retired national referee I hikai mai yangi mensuangi dan sangut ikantai na po Jengtia Hills hadin dala apa so ajar kandai ngasa sedang penyiat game sya West Jengtia Hills hadin nang tu kan ngasa sedang biang manpas ngan lek ki exam ba lakajang ke kategori data harus nem ajar khat pra bangal sedang yo biang banpas ke FIFA kadeka sin kong nde ka banga pas mentamo kum ki ngi ki FIFA ngi mde tangi FIFA kanu ki referee ro shwa bangin poisi ki kedan ngin hable ki exam bonsin cuma menta dangi pas ke kedan barit ro em dan teng bangi don ki annual fitness bangin hable be man kapor la de ha mentang ki persyang bahas ti ro sa dan be kum kini tang mentau senam ni kami yo kini kala nama ba nakadaw ni yang Jepang na kermen dala akut ni ngi ro hastet ni kwa ban penong kuma penong shwe hapa kuma AIF ban penong kini ki annual fitness ta dala pas kumbanga ong la pas FIFA na do ajar kat pra manus nem na do ajar kat pra ajar kat khandai ru ngale biang ke fitness bangan yai nek sa penong FIFA be ma balai ngi kum ki referee ngim la ban ong sisin bala pas tala pas ringin hable ndi tangka fitness ngin hable ki theory ki practical ru bangin nek sa ha kejuk kedan badangi la pas ya ka FIFA nila ban penyai ki game ki basaba jong ke India ndi tangka ta shumut dangi pas tang ke FIFA kampat biang yangi nama balai kum ki referee ngi kwa ngi hap pandan hapa AFC elite panel nama dangi ngimdan hapa AFC elite panel ngimla ban penyai ki game ki bakham he nama dangi dan hatang ha FIFA ngila ban penyai tang ki saf kam ni ki game badai jong India lain natang ngimla hendre dangi dan hap dangi la pas ke AFC pat dangi dan ha elite panel ngila ban penyai ki game badai jong ke AFC lani ki qualifying round kum ki Olympic ne ki World Cup ne lengba gitu ki sasalek ini bangin yo tinunti yo ban sedang bian ban poi kham shikhaman gan ong tai ko long kumangi ki referee mo kham tam bon sing ni kan thai dangi la shakran ni don kaman sem nimdon kata kaman sem ban ya sha lani ni don kata kaman sem ban ong no bangi tiang hakibon rukam khamtam ban panya hakima chenrang ma nama pitip nama hapa state ni ngimla ban ong ban depend bai bangin la ban keu tang hakima chojong ti kan thai nama ngi hastate jong ni dang na plat ki game kan thai takdau ngi de ban shlor ban mi she khamat ban penya bai war haki game chenrang ban ngim de ban singap ya jingkran jong ki we da ki wat da ki tim ni kumnu ken ni la ni de ban dan kaman sem ban ya sha bat kum ki referee ngi de ban dong feedback na kapar she kapar ma balai pitip competition menta kamde shu kumenshua bangi le kai kam dalong than kabalong professional ngi le kai la long kubai le kai melan enta ngin habiang wat mangi ru ki fitness nama balai ki players ki la practice bro shnam ta kadang ngi ru ngi dan kam ban ha practice bah kan bangin kenang bangin yo ban ki shakhaman